Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ketenan Agriculture and Farmers Welfare jong ka Sarkar Jila hakasngi pale jong katayo kalayo ban IT no eki artali kikali jong ka Prime Agriculture Response Vehicle Shaki kunhun 3 months ngobha bat shimet bakentup shaganong riang ka weilong IVCS ka bahap hapo ka motion road bat sha uba Johnny Lingkhoi na Ramrai constituency kite ki artali kikali kide jong ka Prime Agriculture Response Vehicle kibadai hapo ka CM Elevate program ya kabala penlong da ketenat District Agriculture Officer West Khasi Hills District hapo ka office motion road CNRD block hakani kasni kum kadak jong kajing palat pat ba ya kiteki artali kikali uba Methodist Khar MLA ka motion road constituency kum ukongsan bat uba RG Momin MLA ka Ramrai Jerngam constituency kum usumbut kongsan kila kawe ekalama bat IT ya ushabi jong kiteki kali shaki arngot kirangba kibade ki nong 3 months ngobha na katika than habakran hakajialang IT ya ki artali kikali ket marab na kabenta ka motion road bat Ramrai Jerngam uba Methodist Khar MLA ka motion road ulapan pa babun ki scheme na ka sarkar kimpoi shaki beriu badai hok banyo namar baduna kilat ajing tip ka jingpalat pat ba ya kini kikali ka deiru shibenta ban ajing tip ya ki pat ba halur ki scheme sarkar bapher ong uba Methodist hakati ka skile dan lang ki officer sarkar bapher kentup ya ka kong PUM DAO nongstan uba WB Marbanyang DHO nongstan ba regional Khar Kongor BDO ka motion road CNRD block bat kiwei kibana ketenat agriculture Perlu kebangan spesifik message kebangan lapan ayat ni dan juga kebangan lapan semua ini dan lagi kebangan lapan om dan ini program kebangan taksi ayat kadai kebangan kekok kebangan kecil ayat play pada pelat ini kali kecil ayat kekok kebangan ini beneficiary kebangan ini kali dan kebangan sebentar so ini program ketika kalau pun bekerja awareness program ya baru kita sosial jauh kadang jauh kan Nama kibun scheme kibadan na department of health dan bangga block dan bangga agriculture department dan bangga veterinary department dan bangga fishery department dan kibai department kibaya ham pat kinong song jong kani ka dong jong kani ka cakan dei masuk sunai baten bangga kunsin kini scheme kini dia kibaka konten ka plan kinong bat kiboi shan kinong song kibadai hokan dan masuk balen baju kimedia masuk lamba jong kinong Jarang pelaj yang di luar sekolah mereka kan jarang pun musim demi kita sosial berkini objektif program mungkin kita facilities dan mungkin kita jingan apa yang juga berlaku tujuh sosial kilaban officer juga department repair hantam juga agriculture nanti juga veterinary dan juga fishery dan juga blok di video yang berregister lah dan kita ini berregister lah Lagi kalau bisa di department lapar, tentu lembaga lapar bukan cuma department siapa, bapin kampet dan kampet pagi ini kita jomia sene, nama dari singiran kanduna, dari suatu, dari siampang. Dari kan motion road, malah motion road civil subdivision dan motion road block itu dia kan Ramrai, dia motion road ni, kadai kecakar, kata siswa hadu kata. Ini bahkan potensial hadu kata yang kan kadang katakan kecil, kalau dia West Khasi Hills, tapi kampung dia West Khasi Hills masuk hadu kalau bercontribute seduk sekecil lah, dan nilai capitalize dan nilai penjualan kampung dia kayak resources kepada ni kita disana ni kadang kan kecil. Dari segi pada joni juga ni kadang kan kita guna sesuatu dengan soal perpuluhan yang kita boleh konsulkan, boleh konsultan, makin kamsin service yang apalagi tek kin hydro da sebelum matai dan bakin ai ke expedition penting soal kan hampir semua sebelum Indian atau bakin dynamic scheme kita repair bakin jingtumu repair bakin government ka tumu kan ai ke jini rap se kino solution jong ka celang bakin ke kalau tai ini baru ke mak channel da ka government kesna kino program kino scheme lo ki channel bakin policy kita kita baju department repair dan baju di staff itu Lagi di paling hotel. Pasal soal bentuk yang kita songsinong, yang kita songsinong lo. Apa milih ciki officer dan yang milih ciki office hotel, teng
let's say kurkum approach ke jungi lani kurkum let watching tip ke jungi kulum ba hak ta kurkum ka ban sub height and ban sub study ya ki battery ki office ban ai tip ban ai ke jungi sai tingin khamnya kurang na kalian jungi no program surka kuju da kalian ki ba ki no solution aba kile ta approach na ba kile ki office ba tera na ngin ya kurang na ya la ta kurang no ya kurang ya ka tip ya kali kasi halu akili isni ni slow sarong na bangya kelen semua orang kadai kata kadi tipru tiplay titik makini quality makini ijing slow sarong jungi bangju slow sarong boros kata istangban here doors isu kemudian semua ide makin mau ya kan bang ide na kata kacat beliau tipru tiplay tip ulang ada bang ini check in lagi dulu dari di office dan ini check in lagi ke ulang salam tin kali kata ba ham hausan kodok lah ini si mau video ba kadang target range government pengin achieve kata 10 million dollar economy dan bagi ini scheme kita ni ice kino sosial pada kino sosial kita kampung ingin scheme government kalau apa achieve kata target ba kada dengan nim pada kampung kolomba kini scheme kita government plan kini program government ada kinum nak boy solution. Tapi so kalau tu kinum solution tu, tentang perjuangan kata kecil berkat kali berjuang. Bah kinum kecil Arab kita ngiyok nak sorkan. Kumba orang ini biar mana nak buat sini. Bah kapisah tentang nak kawan nak department isu berkapisah sorkan. Let kabaman, penyihat kabaman, tangkap diri kata banyak kan. Kanu kapal pelan kalau bakio di Arab sorkan. Harga cakap akan nang pentiu, harga cakap akan nang sekso, apoi beban cakap syam, apoi beban cakap jaga jingkuno. Nomor ni pasukku ya kata bang kata ika bisa apa kormen kai, kadi hisi bentar nak bisa kejungi, kadi hisi bentar nak hak kejungi bang ni de berbenang kampok ya kata bang kormen lu kalau sidom, kementang yo anteli kali ini. Pasuk bang bakini nasi berbenang pok bakio ini kali bentar anteli ini. Nomor nak kau hajar kiaplikan. Like po wajar mo ki-applikan na select yan agno na magpapide ki barang diba piyo na so ngim de bersuong mga instinct no makadai ka pa ay ka government bisa jo pasoka le so ang ka bisa jo sa ka di sibenta na ka kajong kita kampok yan kata ikan nomor ka kajong jong ka bi berkecak de kajong ka state berkecelahi berapa? Tapi kita solusi yang ini kan sekarang soal apa? Oh kadang-kadang kita sorkan, mencukupi jat, mencukupi hal, mencukupi kebaman dengan penjual klaim di luar. Hadir nanti pada misa koi pada sekarang, syaram misa koi pada sekarang sekarang. Ini kita tentu berjumlah, kita solusi yang betul juga yang kita terima kita. Ini kali video kita. Jawab para nongger berkait ini nombor ini di IDCS ini pun di nongger di nombor yang kami IDCS kita berdua di nongger mungkin satu IDCS di harapan itu ayat ini kali ini berpengaruh ya kalau kita sudah di bidang itu kan area rezeki bahwa kita sini lisan kali ini ini kali ini kan pengelar yang ayo kan tentu ayo kuat jang Sibun yang mengenai kepentingan, bahkan kebutuhan harian jungi mon sibun mengenai banting mulai kepada ibu juga kalau banting mah apa tentu yang kemarin di sebagai ini kali penonton sebentar sini ini serap mengenai jungi tentu yang kemarin di sakit pihak berjalan di penonton kalau kawin tentu lah saya ini kan ini semua itu saya agak persoalan penting karena Biasanya juga pun juga berhasil tersebut di Thailand, bang jalan bang facility ini kenal dari lima di IBCS, bang ini kali nyata. Kalau deploy ada di Depo, Decision, Guru Ulay, Hadim Absen Lesman, sila kalau food legal. Hinjong Ulay ini, kawi kai ngom kai businessmen Ulay I that is master that he had given to earn rupa dan hadir lakhi hadir layo
Partly adalah yang sampling adalah yang supposedly. Adin la report la wanaran jingkoi da profit kapno earn how much you have earned. You shown after that businessman have shown to the market. Pakatan. Since you are grateful for smoking, I will make you such a place. Mental kali-kali adin mulai tidak layu putri kali sampling kali arti kali saya mulai apa I will do it hitam deh